Jokanyo mopogore opogore, jonyuol kod jogo marito jogo manigi ng'ol mar obwongo kata autism ne oriwore wuoth e boma ma Nyahururu mar puonjo jopiny e wi ratiro mar jogo manigi ng'ol mar autism. Jokanyono oyango ni ber ka anyuola kod migepe mopogore opogore ma sirikal onywako lwedo kendo tiyo kanyakla mar duoko piny ting' mar rito nyithindo manigi ng'ol ma kamano. Familia manigi nyithindo manigi ng'ol mar autism bende onyis mondo kik nyis achaya ne nyithindogo nimar gin kod nyalo mar timo gik mopogore opogore kendo yudo lony manyalo konyogi goyo okang' e ngimagi. Na kama akina mama tunasema ya kwamba kila mtoto ni baraka kwa maisha yetu, na vile ambavyo Mungu ametupa, kazi yetu ni kuwalinda. Kwa hivyo leo tunashukuru sana, na pia ningetaka kuwahimiza akina mama ambao wako na watoto special kwamba wajikaze, wajitahidi na waendelee kuwalea hawa watoto, sababu hawa watoto ndio baraka katika maisha yetu. Mtoto ana baraka ambayo amebeba, ameleta katika familia, ameleta katika jamii na ambayo ameleta katika hii dunia. Aim yetu ni kuleta watu pamoja, watoto wale wengine, wale tunasema hawana hiyo changamoto, wa mix na hawa watoto wengine, familia zile hazina changamoto, pia zikuwe pamoja na hizi ziko na changamoto. Na pia leo tumekuja kama wazazi kuwaeleza ama to sensitize the families around us, the challenges that the caregivers go through. Na hawa watoto ni watoto wa maana sana, kwa sababu watoto wenyewe wanakuwa na akili tofauti kuliko wale watoto wa kawaida. Wakishughulikiwa, wakipatiwa attention yao vizuri, ni watoto ambao wanaweza kuwa wa muhimu sana kwa taifa letu la Kenya.